Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, gonna drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Nilqakom għal Knockabout tal-lum, illum Knockabout mhux qiegħed waħdi miegħi għandi lil Leiden u Franceska. Fejna Franceska? Naħseb li raqdet. Raqdet reġet. Int marqatx imma. Marqatxin. X'indaq l-iżvelierin mill-ewwel qomt illum. Mill-ewwel. Imma fiex irqat il-bieraħ. F'xid-disa. Fid-disa. Illum Leiden għandi ġurnata organizzata li jkun vera sabiħa. Kif naslu Sqallija, ħansuqu bil-karozza u ħammorru Sirakuża. Hemm teatru tal-pupazzi għax Sqallija għandhom din it-tradizzjoni li għandhom il-puppets antiki u għadhom jużawhom sal-lum, jagħmlu shows bihom, eċċetera. X'nagħmlu ninżlu ħanitilqu ħanibdew? Ninżlu? Tlaqna. Tlaqna. Aħjar nqajmu l-Franċeska l-ewwel. Aħjar. Fil-Malta u fil-Isqallija, jiena, Leiden u Franceska qegħdin hawnhekk u bdejna l-ġurnata b'mod veru speċjali. Apparti milli Franceska baqgħet naqra rieqda. Morna wkoll ħdej il-kaptan Leiden. Ekku. Rajtu kemm kellu buttuni qudiemu l-kaptan? Iva. Franceska, irnexxielek tara xi ħuta fil-baħar minn fuq? Iva. Iva. Illum ħammorru x'imkien vera speċjali, ħammorru Sirakuża. Madwar sija bot minn Pozzallo u hemmhekk ħammorru biex insiru nafu iktar dwar l-arti tal-pupi Siċiljani, arti tradizzjonali tal-pupazzi. Għal Leiden u għal Franceska ħatkun ġurnata speċjali ħafna għax ħanippruvaw nidħlu wara l-kwinti. Biex lil Leiden u l-Franceska nintroduċuhom mas-suġġett tal-pupi Siċiljani ħadnihom fil-post fejn jiġu manufatturati l-pupi, fejn jiġu kreati u tajnihom iċ-ċans li jużaw il-kreattività, il-kuluri favoriti tagħhom u jikkreaw il-pupi Siċiljani kif jixtiequ huma. Hello! Wow! Pink, your favorite color, żgur, u purple, il-favorite color tiegħek, u inti x'colors użajt? Użajt L-aħmar? l-aħmar u żajt l-isfar. Wow! Owen, qatt ma kont naf l-Italjan huwa daqshekk viċin tal-Malti. Iġver meta qed nitkellmu bit-Taljan qed tifhimna. Bej wieħed u ieħor iva. Għax isek meta tgħid grazie bil-Malti ngħidu Grazzi. grazzi. U mbagħad jekk ngħidlek jien naf karta. Karta. Karta? Tajjeb. Dak il-puppet qiegħed jingħaqad, Qed jingħaqad. Kull ma fadalli biċċa waħda. Għal Leiden u Franceska din hija l-ewwel esperjenza tagħhom li jisimgħu u jaraw il-pupi Siċiljani. Għal dawk ta' ġenerazzjoni ikbar min jaf kemm qed inqanqlulhom nostalġija. Għax fit-tfulithom min jaf kemm il-storja segwew irrakkuntata bil-pupi fuq it-televiżjoni min ma jiftakrux lil Mago Zurli. Illum ukoll kellna l-opportunità li naraw lil dawn l-artiġġana tant bravi jaħdmu il-pupi. Meta tara dan it-talent u d-dedikazzjoni tapprezza ħafna iktar din l-arti li ilha tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jien ma nafx inti Leiden, imma jiena vera ċitat biex nara naqgħod l-puppet kif ħajaħdem issa. Mhux ċitata inti biex tara kif ħajaħdem il-puppet. 3, 2, 1.
Wow! E come si muove, Alfredo? Wow! Wasalna t-teatru. Ticket għandkom intom? Le? Le. Mela kif ħaltu la m'għandkomx ticket? Jidna? Jaqgħu ta' funnies hawnhekk intom ħallowkom tidħlu? Le, ħadtilkom ħsib il-biljetti ġibtom jiena qegħdin fil-buttiegħi. Isma' mhux biljetti biss ġibtilkom għax ħsibtilkom għal naqa' rigali biex issa toħdu mid-dar magħkom Malta biex meta toqgħodu taraw knockabout u toqgħodu taraw lilkom stess tiftakru fina aktar. Thank you. Għandkom ħafna Rogers chips, b'tomid differenti, issa ovvjament tikruhomx kollha waħedkom maqsmuhom ma tad-dar ukoll. Iva. Miftemin. Isma' qed jagħmlu li sinjal U mixxieri. jaqbillek ta' tinaraw. Ittihom ftit. Isma' qed jagħmlu li sinjal li ħajibda x-show. X'nagħmlu? Nibdew? Nibdew? Ħantihom ċabċipa jien biex jibdew. La vostra benedizione ci riempie il cuore di gioia. Sarò sempre grata a Sua Maestà e sono certa di parlare anche a nome del mio novello sposo. Ho visto giungere anche i vostri cognati. Sono lieto che i rapporti si siano resi più sereni. Un po' di pace farà bene a tutti. Interessanti kif f'dinja mimlija teknoloġija il-faxxinu tal-arti antika xorta jieqpa' hemm. Fil-fatt, Laiden u Franceska qegħdin nisegwu l-ispettaklu bl-ikbar reqqa qegħdin hemmhekk isegwu kull dettall. L-esperjenza għalihom mhux ser taqaf hawn għax fil-fatt minn hawn ftit ieħor ħajkonna ċ-ċans ukoll nidħlu wara l-kwinti, naraw naqra teknika li tintuża sabiex jitħadmu dawn il-pupi u naraw naqra sigriti ta' x'ikun hemm wara l-kwinti. Nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Fjord di Vita fejn qegħdin intukom iċ-ċans li t-telespettaturi żgħar li jħobbu jaraw knockabout ikunu jistgħu gawdu lanċis u jiftakru fina fil-ġimgħat li ġejjin. Kull ma rridu naraw huwa ritratti tagħhom bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv u grazzi għal Fjord di Vita jistgħu joħorġu rebbieħa. Trid ngħidilkom x'nagħmlu. Trid nippruvaw mmorru hemm wara naraw x'hemm. Eħe, ejja tlaqna. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fjord di Vita. This is the new Saeter Rona at Continental Cars. Orienta. Fil-Forti ta' Sant'Angelo insibu ħafna siti ta' importanza storika. Dawn jinkludu il-Guva li kienet ċella tal-ħabs taħt l-art. Din kienet tiġi użata mill-Kavallieri ta' San Ġwan bejn l-1532 u l-1798. Fil-Guva insibu graffiti mal-ħajt li ġew magħmulin mill-priġunieri stess. Fil-Forti Sant'Angelo nsibu l-arblu navali fil-quċċata tal-Forti. Dan sar mir-Royal Navy meta kienu fil-Gżejjer Maltin fl-1910. L-arblu navali kien jintuża biex jittajru b'nadar navali ta'
kuljum. Waħda mill-eqdem strutturi fil-Forti Sant'Angelo hija l-Kappella ta' Sant'Anna. Din il-kappella ġiet imsemmija fl-istorja l-ewwel darba fl-aħħar tas-seklu 13. Fatt kurjuż huwa li din il-kappella reġgħet inbniet fl-1450. Fil-Forti Sant'Angelo insibu ċinema tal-1920. Din ukoll ġiet mibnija mir-Royal Navy bħala kamra ta' rikreazzjoni li kienet tinkludi wkoll faċilitajiet oħra ta' divertiment. Fl-1531 imbena n-ninfiem li kien iservi bħala post rilassanti fid-dell, imżewwaq funtana u ġebel dekorattiv. Fil-waqt li t-tolo ġie miżjud ftit wara biex jaħbi it-teżori u r-relikwi tal-ordni. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Orienta. Illum ħammorru x'imkien vera speċjali, ħammorru Sirakuża. U hemmhekk ħammorru biex insiru nafu iktar dwar l-arti tal-pupi Siċiljani, arti tradizzjonali tal-pupazzi. Għall-Leiden u għall-Franċeska ħatkun ġurnata speċjali ħafna għax ħan nippruvaw nidħlu wara l-kwinti. Ma nafx inti Leiden, ma nafx inti Franċeska, ma jien vera oġobni. Bit-Taljan ħanejda perfetto. Eżatt, bit-Taljan qedtieli. Isma' allura Leiden, kemm taħseb li jkun hemm nies hemmhekk iħadmu l-pupi? Naħseb li ma jkunx persuna waħda. Taħseb li jkun hemm iktar minn waħda? U isma' Fran taħseb li hemmhekk wara l-curtain, wara l-purtiera, kbir jew żgħir? Bek. Big, go naħseb jien? Yes. Trid ngħidilkom x'nagħmlu. Trid nippruvaw mmorru hemm wara naraw x'hemm. Yes. Eħe, ejja tlaqna. Ejja. Taf li laqqas kont nimmaġina hekk jiena wara. Laqqas jien? Itilgħu hawnhekk kara. Ħalli tkun tistgħu taraw aħjar. Who wants to go first? Me. There you go. Meta tkun wara l-kwinti u tara l-pupazzi mill-viċin, impossibbli tirreżisti u ma turix ix-xewqa li tixtieq tipprova tħaddem pupazz. U jekk hemm il-darba tipprova tħaddem dawn il-pupazzi, tapprezza ħafna iktar il-kapaċità u t-talent tal-artisti li jħadmuhom. Għax trid talent u kapaċità biex tħaddem il-pupazzi b'dik il-ħeffa u aġilta kollha. Leiden. U naqra. Is-suma meta jċaqilqu vera jċaqilquhom jidhru qishom ħfief u vera jirnexxilhom iċaqilquhom tajjeb hux. Ekku. Kemm huma bravi. Wara l-ispettaklu Leiden u Franċeska ġew mistiedna fil-Mużew tal-Pupi
Mużew li jirrakkonta l-istorja u jkabbarlek l-arfin dwar il-pupi Siċiljani u l-kultura tal-pupazzi minn madwar id-dinja. Il-viżitaturi żgħar ta' dan il-mużew jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw f'logħob interattiv li b'mod divertenti itihom doża tajba ta' storja u arfin tal-pupazzi. Wow! And you can open your eyes now. Wow! So over here we have a treasure hunt, right? Yes, we do. A treasure hunt? Yes, we do. Do you want to see what it's about? Yes. Okay, I'll show you. Come here. Okay, so here we're going to be learning about different types of puppets and all the various kinds we have, and then we'll go and see them over there. Wow. Okay? Alright. So that we have all the different types there. So here we have burattino. Burattino. Burattino, we mean a hand puppet. So the one that you wear as a glove. Yes. Okay? So which one of these is it, do you think? I think... Let me look. And you learn a new word. Burattino. Burattino. Then we have a dog. So which one do you think it is? Then we have the burattino. Burattino is the hand puppet, the one that you wear like a glove. Over there. That is our burattini. Okay? Wara dik it-treasure hunt kollha, naħseb ħaqna xi ħaġa biex issa nieħdu naqra sodisfazzjoni. Ma nafx hekk ġieli smajtu mat-Taljani vera magħrufin Għal-ġelat. Għal-ġelat! Għall-ice cream. Which ice cream is your favorite? Strawberry u tiegħek liema? Vanilla. Vanilla, mela ħanidilkom x'tagħmlu wara. Kif toħorġu minn hawn id-duru, hemm wieħed tal-ġelat ħammorru għandu tajjeb, irħu morru intom. Issa dalwaqt niġi magħkom jien. Thank you. Morru. Bye. Morru. Sakemm Lajdun u Franceska jmorru jażlu l-ġelat li jixtiequ, jien nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton li hija mirata għat-telespettaturi żgħar Talk About. Nixtiequ narawhom mal-best friend tagħhom. Ibatuli ritratt flimkien mal-best friend tagħkom permezz ta' Facebook u imbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli intom u l-best friend tagħkom jista' joħroġkom rebbieħa back to school, accessories li żgur is-sena kollha ħadd tiftakru fina iktar bħuhom. Tlaqna l-ġelat. Ma stajniex nagħlqu l-ġurnata b'mod aħjar milli għalaqnija bil-ġelat. Jien ngħidilkom thank you tal-kumpanija sabiħa li żammejtuli. Grazzi. High five. Għandi ftit rigali żgħar għalikom biex is-sema tkun qegħdin id-dar tiftakru iktar fina. Għalikom għandna snacks vera tajbin, grazzi għal milk, bit-toma taċ-ċikkulata jew inkella bit-toma tal-ħalib araw li tippreferu intom u ovvjament tistgħu taqsmuhom ma' tad-dar tagħkom ukoll. Ħanħallikom tiklu l-ġelad bil-kwiet. Thank you. Saħħalikom, ciao. Ciao. Bye, ciao. Għana għidilkom minn dell-esperienza nistajt li Lajdun u Franceska huma travel buddies perfetti. L-appuntament tal-lum wasal fit-tmiemu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex nurikom iktar irkejjem minn sqallija u niskopru iktar arti, kultura, tomiet ta' din il-gżira hekk meraviljuża. Qabel nħallikom infakkarkom li flimkien ma' Flexis Fortify irridu narawkom tiċċaqalqu. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Ibatuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv. U grazzi għal dak ir-ritratt li tibatuli, tistgħu toħorġu rebbieħa ma' Flexis Fortify. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Saeterona At Continental Cars. Orienta.